Assalamu alaikum, hurmatlı Talaz Jarnama YouTube kanalımızın görüşçülері. Bugün 20 avgust 2023 yıl. Men sizlerge kayradan şu mal bazarda tartip bereyim. 1300 adamdın like bastı. 1300 adam mындай aytkanda tartip berip turуу zarыл деп түшүндүм туугандар. Анда эмесе мен sizlerge тартууну улантайын. Дагы лайктан басып, mal bazardын бааларын тартip берип тур деп белги берип, комментарийге жазып, лайктарды басып турсаңыздар, биз сиздерге жума сайын Кудай буйруса тартып берип турабыз. Колубуздан келишинче. Кой базардан баштайлы анда эмесе. Койлор канча болуп атат байке? Койлор ар кандай. Чарбаларда 13, 14, чарбасы бар, семизи бар. Жакшы койлор 12, 13, 14 күнгө чейин. Сатып алдыңызбы я? Канча болду? 13 миңден. Bunu da satып алдыңызбы байкеси? Я. Алдык. Канча болду мына чоңдору? О, бул кымбат болуп кетти байке. Канча болуп кетти кымбаты? Алдым 20га. 20 миңден, э? Ургач. Ургач чысты. 20 миңден алып тургандар. Бука канча болду я, бука? 72. Союңго жарайбы? Да, байлаш керек экен. 72 миңге. 1,5 жашпы? 5 baş. 5 башты 72 миңден алып тур тугандар. Чоң букалар экен. Талаз Жарнама. 5 башты 72 миңден кетти мына чоң букалар байлаганга. Тоодан түшкөн букалар экен, а? Мына кетти 72 миңден. Ассаламу алейкум. Биз тартпай эле коюңуздар. Кирип кетти. Ассаламу алейкум. Мен колумдан келишинче сатылып аткан, сатылып кеткен малдарды тартып берген аракет кылайын. Байке, бул чарбаларбы? Козулар сатылып кетти. Сатып кеттиби? Канчадан кетти ушулар? 8,5. Я. 8,5-дан. Ургачы да? Эркек. Талаз Жарнама. Немелер, эркек. Булар быйылкыларбы же былтыркыларбы? Быйылгыда. Быйылкылар чоңоюп тур, э? Дұрыс тартып берейин. 8,5 миңден. Мал арзандап калганбы байке бүгүнкү базар? Жок, наоборот көтөрүлүп. Көтөрүлүп кетти дейт туугандар, наоборот. Чарбалар канча байке, чарбалар? 90. Мо койлорбу? Козулар. Козулар, ургачыларбы? Эркек. Эркек, шишектер, кочкорлор. Но жакшы койлор канча экен? Бир коронуку? Мындайла кыргыз койлорбу? Же арашан аралашпы? Жок, кыргыз койлор. Болору канча болот, болору? Болор 14,5. 14,5 миңден. Жакшы. Мал кыла турган таза кыргыз койлор экен. Но сойгонго кочкорлор канча байке? Ал арык экен, э? 8,5 миңден, э? Ургачу. Кочкорлор 8,5-дан. Бир аз байлоого коюш керек экен, э? Кеми бар дейбиз. Канча болушу? Болор 8'ten. 8 миңден. Зап. Мына сойгонго сом экен могу, э? Канча экен? 15 миңден. Эркек. Кочкорлор экен. Могу койлор кимдики я? Гисарбы? Гисар пародабы? Афган козуларбы, ургачыбы? Кочкорлор экен. Канча айлыктар? Айында эле билбейм. Канчадан булар? 11 миңден. Таза экен, э, я? Бул привознойлорбу же бияктыкыбы? Жакшы. Караңыздар, Афган кочкорлор. Номериңизди айтып койбойсузбу? Номериңизди. 0502 85 65 18. Daha var. من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام
يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد Uyda. Mına uşu номерге çalsanızlar болот, абдан кочкорлор оптон канча болот жалпы алса? 11.000ден эле. Арзан айтып отуңдар таза кочкорлорду. Ургачы кочкорлор, А, козулар. Сонун экен го? Ачак уйруктар, бойлору да чоң экен. Кыргыз койлор да кантип эле? Жоқ, бұлар берместен өре, бұйрық кеша деген Ал кочкорлор эмнен породасы, кайсы параша? Арашанбы? Туугандар, мына Арашан кочкордун козулары экен. Бойлору да чоң экен. Булар быйылкы козулар да, бойлорун караганда. Мартта туулган козулар. Жоондан да келген экен, куйруктары да чоң. Канчадан булар? 9'dan оптон 9.000ден. 28. 28. Бияктагы да бир бар, 28 баш туугандар. 9.000ден кайдимки эле жөнөкөй эле койлордун, козулардын баарын айтып атат экенсиз. Арашандын тукумдары. Номерин айтыңызчы. 0703 650 615. Туугандар, ушундай асыл тукум койлорду, козуларды издеп жүргөн болсоңуздар, ушу номерге чалып көрөсүздөр. Кайердики булар? Бешташ айрымдык. Кайсы кочкордун линиялары дейсиз? Гермес, буйрук, Кеша деген кочкордун неберелери дейт, тукумдары. Мына туугандар, ушул номерге чалсаңыздар болот. Кээ бирок чакан болуп калыптыр го же, кеч туулгандарбы? Жоқ, эгистердик бала бер жапсыз жерде турбай, бияк. Бул бийик жерде туруу. Тигилерди деле бойлору барабар, Жаш экен. Кочкорлору барбы? Кочкор сатылып кетти. Сатылып кетти. Мына туугандар, ушул номерге чаласыздар. Содаңыз болсун. Assalamu alaikum байке, сойгонго канча экен булар? 12 деп атам кара кошкорду. Болоо сойгонго жарайбы же, кичине байлайбы? Байлаш керек. Байлаш керек. Мына 10,5. Канча? 10,5. 10.500ден. Базар арзандап калганбы байке? Я. Баа бир аз ылдыйрактай сезилип атат мага. Өзүңүздөр да оюңуздарды калтырыңыздар. Өзüm андай кылма. Жок, кел. Жол атат, содан жол атат. Канчадан канча берип атасыз? Bunu 9 kaldı atır. Ben bolmay atır. 8 geliyor. Bu eziz de? Yok, yak. Ezi 9 to'g'dan. Aluvchi 8 değil. 8 to'g'dan. Dallalchi ne to'g'dan? Biraz qo'sh qo'ydi, biraz qarmoq qo'ydi. Bölib qo'ymaysiz o'rtoq, bo'ldi da. Kele. Dallalchida ishda o'tir, beringiz. Erlan, keltir. Keltir. 9.000 deb o'tadi bo'lshi. 9.000 bo'lishi emas, bo'lar 10. Ha, bo'lar 10 bu. Yo'q. 9'ga beresiz deydi. To'g'an, 9'ga berib berdi tuğanlar. Turamet tushunib o'tirdim. 9 sırashib o'tadi, siz bo'lar 10 deb o'tasiz. 10 deb biroq tushunajak kirib ketdingizmi shunda? O'rtoni berib qo'ygan 9.5 bo'ldi da. Bo'lmaydi. 9.5 da bo'lmaydi. Beradi. Mana tuğanlar 9.5 da bo'lmaydi deydi. Mana. Öyleyse qanday qazga qanday dostlarimiz. Qo'yjag'im. O eski qancha? 5. Satıldı. Ha, satıldı. Alolmuştu. Ha. Çevişte 5.000'e satıldı. O da eskiler qancha ekan eskiler? Ular ulağı menen 12 mingga bo'ldi. Egiz ulağı menen mi? Yo'q, burasida. Ha, birden 12.000 he? Süt echki. Süt echkiler. Ha, bu жалгыз ulaqtarchi. Ular eme 2,5. Biroq 2,5 da ulaq. 2,5 mingdan he? Esing bolsa echki vaq, eski tuvoq
echki tug'at 2 uloq deydi tuganlar. Bu qo'ylar qancha ekan ya? Semiz ekan. Ya, kimniki ekan? Bolor 10,5 deydi. Nima, eti yaxshi ekan so'ygonga tayyor, a? Bağa tuğanlar özlüktür, bağınızlarını beringizler. Anlaydılar. Kımmat emez eken, barılı jöndü. Et türlür daha köp eken. Bu kozlar kança kozlar? Ya, 9.000'den. Bu yılki kozlar da Araşanlar tartып bereli tuğanlar, araşanlardı. Ötken bazarda da araşanlar tartıldı ele. Bu bazarda da qanday bolip atat? Köreli tuğanlar. Ay bu araşan qo'ylar bu. Hey, qanday? Atang qana? Ya. Çoğ atam bilen. Ha, çoğ atang bilen жүрүңбү? Çoğ atam bilen qo'y alganga ketdim. Ha, qo'y algan ketdi. Bu qanchada atsыңар bunu? 20. 20.000'den araşan. Araşan qo'shqorlar mı? Qanchadan ekan? 55'ten ha? Qancha tish? 2 tish, 4 tish. Barın bazı bir mi? 55.000'den. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Qanday? Yaxshi qandaysiz? Assalomu alaykum. Qanday? Assalomu alaykum. Bu qo'chqorlar kimki? Taqsirlik. Ha, sizniki? O, Aykul taqsir. Qirqiratma qo'chqorlar tug'ani. Araşanda boyu qancha? Boyu 95 TL. Amne o'tgan bozorda tarsam 300 ming anan. Ne ayirmasi bor? Bunday qarasang birdeyle ko'rinadi ekan. Qanday Ya. Nesinden ayırmalaydı bunu? Qandan. Ya. Kelinmagan zapchastlar. Ha, qanday? Nomingizni aytib qo'yasiz bu? Buldozerning boğazı. Ya. Buldozerning boğazı. Buldozer degan. Yo'llanmay ekan, qo'shilib. Buldozer degan qo'chqordan tuxumlaridan eneler tozami? Bunday bormi da uyda? Budan tuxum olibsizmi? Yaxshiroq chiqib o'tadi tuxumlari. Nomingizni aytib qo'yasiz bu? 0704 53 29 tuğanlar şu taksirga çalsanızlar qo'chqorlar bar deydi 100 mingden arzan aytyaptır ötkende. Bu siyaqtılar 300 mingden otqanda. Assalom so'na. Assalomu alaykum. Gigantlar qancha ekan gigantlar? 250 dan. 250 dan. Hadi. Boylar qancha? Boyları 97, 95. 97 95. Qancha yaş? 1,5 yaşlar ekiş. 1,5 yaşlar. Yaxshi ekan, uzun ekan, ha? Qaysi qo'chqorning tuxumlari? Buldozer, Babanich, Zolotoy deymiz. Buldozer, Zolotoy degandan. Babanich. Babanich tuxumlari. Plenkaskalar menen araşanlar. Nomingizni aytib qo'yasiz bu? 0701 89 87 89 87 87. 87 300 ming so'mlik nemeler tartdilar bugun tushib turgan shunday cho'nglar. Ha, bu yoqda 300 ming TL bor ekan. Hozir haqida tartib beraylik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qandaysiz? Yaxshi xudoga shukr. Oo, gigantlar qancha gigantlar? Tak. Bu qarazi cho'ng ekan ayoylar. Metr 3. Metr 3. Mustavkalarga qatishganmi? Açılık qo'yg'ili qo'shib. Qo'yg'ili qo'shib turishlar. Bu ushunun tuxumlari bu. Shu tuxumi bor, o'lik qo'chqordan bor. Qancha yosh berdi? Jeto. Jeto, ha? Jeto. Qancha anu cho'ngidan aytingizchi bo'lsa. 253 o'n. 4 yosh. 250 uzun ekan, ha? 4 yosh. Yaqinroq tartib beraychi bunday. Жылқының балалары артта қалып кетті ма? Bir жылқы баққанша? Bir қошқар бақсан кірешелі болып отады оқшайды азыр, а? 250 мың. Ал, нарқылар қанша? 150'den var, 70'den var. 150'den var, 70'den var. Номеріңізді айтып қойыңызшы. 0706 0706 05 05 57 05. 57 05. Қайердікі бұлар? Soroklet. Сороклеттікі.
Koyları da var mı? Koyları da var, kozları da var. Жаш koçkorlar da var deyip tuğanlar. Şunu birge çalaslar. Jana 300 minglik. Koçkor qayerda turat eken 300 minglik? Ya. Жөнелекен. Кайрылы бик болгонда. Sizniki qancha bu aka? Ha, bu yoqda. 80'de oturun. 80. Geliyorum ben, bu yoqda da var. Bunda öyle çoğ eken, ne ayırması var? Bari birde eken, biri 100 ming, biri 200 ming. Ya. Ayırmadılar. Boyu qancha bunun? Metreye жақын болсын. Metrге жақын. 80 ming. Arzan aytып атат туғандар. Жөйлі айтып отырмын. Жөйлі айтып атат да қысқасы. Қайердікі ол? Бешташ қалбанов. Beştaş Kalbanov, Номеріңізді айтып қойыңыз. 709 709 56 56 1957. 1957. Қаншаға бересіз сен мұшын мұндай? Мен клиент қатар саудасайыншы. Келтіресіз. 60 79'da берем. 60-қа бересіз бе? 70 көрем. 60-қа. 70'ke. 60-қа. Мына туғандар, 60-тан біраз ашыр сілкідеңер береді екен мұнеке. Жөйлі қошқы. Сіздікі қанша? No, çoğu. 150, Bulçu? 60'tan. Ne ayırmaz var? Ekon boyu dele bir eken, uzunluğu dele bir eken. Ataları kıyın da koy. Linyaları var be, linya var be. Ana ke, jana bayke 60 körümde otkan qaysı koçkor eken? Bu jaşı kança bayke? Bu emas. İyi. Batalak. 80 aytып отурум. 80 Jana 300 minglik koçkor tapıyatla mı? Ana ke? Qaysi? Noğul. Qaysı? Ha, Noğul'du. Mına ke, tuğanlar. Bazardın astınkı koçkor eken. Kança da otuz bayke? 300 ming. Jaşı kança? 2 yaş 4 ay. 2 yaş 4 ay. Qaysı koçkorun tukumu? Atası Afgan koçkor, Şirek деген Afgan koçkor. Şirek degen Afgan koçkor, ha? Boyu kança boyu? Boyu metre. Выставкаларга катышкан mı? Qayerdiki bu? Tüytö, ha? Номеріңізді айтып қойыңызшы. 504 504 71 71 59 59. 59. Мына туғандар, базардың астыңқы қошқорлар екен. Дағы бұл боларшы байке? Сіздікі қанша? 150'den ot. 150 миңден. Sen kança seninki? Koçkor? 50? 55. Bu böyle çoğun koçkor iken böyle bağısı jönlü iken bunu kulağım. 55. Bunlar aklı okumuz. Bu Pirsep'te dağı tuğanlar şuna araşan parodasında kozular, koyular satılıp atат. Kaça eken uşlan ake bular? Buların bası 60 mingden başlap 200 ming so'mga чейин. Qaysinisi 200 ming bo'lib qolishi? Bu qo'chqori 200 ming. Uşul qo'chqorning qo'zlari Arasında bunun kozları da var. Noğul usunun kozusu. Noğul, ha? No, şu boy kichik, chaqan, jash, ayın arzani qancha o'sha yerda? En arzanı uşul 60 ming so'm. No, 60 ming so'm, ha? Urg'achi erkakmi? Urg'achi? Urg'achilar tuğanlar, negdi Arashan qo'ylarining matkalari, urg'achilari biraz azroq ekan, ha? Biraz tavılbayt ekan-da. Eğer shunday arzonroq qilib, qo'zi kezinden alıp arzonroq ko'paytim desengizlar, shu nomerga chalingizlar, aytib qo'yingchi. 0701 0701 04 04 43. Şu nomerga çalsаңыздар, qo'ylar qancha cho'ng qo'ylari? Cho'ng qo'ylar 80 ming. Cho'ng qo'ylar 80 mingdan, jash qo'zlari 60 mingdan, urg'achilari. No, qo'chqor qancha ekan ya? Cho'ng qo'chqor. Qanday sas? Qancha bu? Ya, 5 ming dollar. 5 ming dollar menmi? Oho, dollarga chiqib ketgan go bular. Balası ne öyle? Balası 3 yaş. Kulüber degen Kazakistan'dan Arashan qo'chqorning tuqumi. Mına 300 ming so'm astınqı bazarning astınqı qo'chqor desem, bu yoqda tuğanlar 5 ming dollarlik qo'chqor bar ekan, 5 ming dollar. So'm menen qancha bo'lib qoldi bu? 450 ming tuğanlar, 450 ming. Bir maşinaning pulu ekan-da buna. Bir maşina alınız, je şu qo'chqorni alınız qisqasi. Lexus. Taң қалышты.
Bir qo'chqorning bahosi 5000 dollarga чейин ketib atadi. Negizi undan da qimmat qo'chqorlar var. Negizi tuğanlar shunday asıl tuqumga o'tish kerak. Asıl tuqumga kelish kerak. Asıl tuqumga o'tish kerak tuğanlar. Sandan sapatqa. Жылқы жағын көрелі. Құнан қанша екен құнан? 120. 120? Олейкум қанша сенікі? 115. Бақта қошқарлардан қалып қалды ғой бағары. Қошқарларға айтам. Қошқарлардың бағын тартып көріп жүріп, аттардың бағын тартқанда аз ұғылып қалып. Қанша байке аттар? Жақсылап жамбаштарын тартсаңыз байке. Құнан бі? Мындай жамбаштарын тартып. Жамбаштарын тартайын, ә? Айландырып елдер көреді да, YouTube-ку. Жақсылап тартыңыз да. Қызығы елдер үйінде отырып алып. Басы қанша басы байке? 100 атқан. 100? 90? 90 мың. Ne дейсіз? Құнан. Сіздікі че? 130. Мына бастырып қойысың ішіне. Жашы қанша? Азы? 6 азы. Нарып қаратып қойыңыз. Өнері бар ма өнері? 70. Иә. Улаққа чауат екен. 130 мың. Сіздікі қанша? 90. Жаш емне? Құнан 8 жаш. Құнан жасқа бұшты? О, жасқа. 90 мың. Сәл нарымда қаратып қойыңыз. Қанша көресіз? 90-да жүріп берем. Жүріп бересіз, ә? Ауыстырған болса. Жоғыш әле? О, емге. Инги екен. Бұша қат. Қарат қанша қарат? 220. Қайсы канал екен? Талап жарнама. Қайердікі ол? Қайердікі? Сұлу маймақ. Сұлу маймақтың сұлу жылқысы тұрбай ма? Нар қаратшы. 220 мың. Не өнері бар? Бұлақа, үйірге. Қаны жақшы ө, таза ө? Қарлаш ө? Қанын әлі точнын білмейміз. Бұлақ чауат қысқасы? Бұлақ чауат. Номерісі айтып қойыңызшы. Айтылбайды ол, сатып ет. Иә. Сатып ет қойым айтылбайды. Бұны сатпайсыңар ма? Сатып кетеді қой дейін. Бір жұманың ішінде сатылбай қалды. Bir жұма. Клиенттер шығып отыр да. Шығып отыр. Қанша беріп отыр? Арғандай беріп отыр енді 180 келді. Номерің айтып қойыр да, çalса сөйлесіп. Айтып қойыр да, может біреу жауап қалып базын көтеріп қояды. Тұра ау? Çal örbeği deyim de otur oldu. Çalsa жауап беріп қойыр да міне. Айтып қой номеріңді. 707 0707 00 00 0703. Мына туғандар сұлу маймақтың жақсы жылқы келіп тұр уақытын. Оның өзінде жақсы ат бар екен. Ат қанша дос ат? 500 мың. Иә. 500 мың. Шындай айтып қалшы, ата қошқарлардан арзан болып қала отыр ғой бағана жылқының abi. Uyal kötü atın. Қошқарлар тартып келенім жақты келіп сұрады өлі басқаша болып қала отыр. Қана мұндай бастыршы. Мына қошқардан қымбат ат екен мына туғандар қысқасы. Базар қойсаңыз. Рахмат. Ей, бұл емне өнері бар дос? Бұтым не ақсауд атай? Тақағыз қойып тұр бұты. Тақағыз қойып тұр бұл. Улақ чабау бұл? Жашы қанша жашы? Номерің айтып қой, номеріңді. Дос. Номерің айтып қой. 0707 50 1603. Қайердікі? Жонарқ. Бұл емнеге қымбат бұл? Не өнері бар бұл? Уақ чапқаза. Қаһарманның баласы. Иә. Қаһарманның баласы. Туғандар қаһарманның баласы екен. Реклама тартып отқан айтпайсың ба? Тияғын бәғын жақшынақа бұл. Ел айтады да, қаһарман баласы екен білбейді да. Неге 500-те отыр дейді да, тұрау? Қаһарманның прямой баласы екен туғандар. Улаққа чап көрілексіңер бе? Чаулы екен. Улаққа чапса қаһармандың тұқымдарынан негізі бар жақсы шығып атады.
500 ming. Nima qilaylik tuğanlar? Semiz. Baytallarni, beylerni tartib bereyim. Yo, qulni bey qancha ekan bayka? 130 ming. Eko birigib. Mingi san. O yoqda qo'chqorlarning ba'zidan yetmay qoldimi bayka? O deneyemiz. Bak shunday bo'lsa. Ne var semiz mi? Soyğongu dayar. Qancha eli chiqadi shular? 2 eli chiqadi, 2 eli. 2 eli boş turadi. 2 eli boş turadi. Qancha? 130 mingdan. 120'si var. No chaqani qancha bu ushunzi? Chaqani 120. 120 ming. Qancha be var bu yerda? Ya. 4 be 120'dan 130 mingdan. Assalomu alaykum. So'g'im bu? Soğuk oradaki görürüz. Dayar mı? Dayar mı? Uyat bo'lmaydi. Uyat olmaydı işte. Qancha? 2 eli chiqadi? Ekel çıkart bu yüzden inşallah. Qizir mi? Kızıl. Qancha ekan bahsi? 110 oldu. 110 ming. Nomerini aytib qo'yasizmi? 0708 0708 15 15 20. 15 15 20. Çal ko'ringizlar, qo'qis o'tmay qolsa Tashariqda. Tashariqda chalasizlar. Aylandır konuş. Qana bunday tartib. Oradaki gibi jaş düşüp koyulur. Ekel chiqadi. Soqas vurdu ya Mısır Allah'tan da. Qavurg'alari yaxshi ekan, biroq. No, qulni men qancha aka? 110 ming. No, Qizilbek qancha ekan ya? Qizilbek kimniki? No, satib ketdi akalar. Yok 150 ming otur belki. 150 ming deydi. Cho'ng, semiz tamaydi ekan. Qancha? Tamam chiqadi? 2 euro. 150. Cho'ng ekan biroq. Qaysi? Bular endi so'g'im bu je. Qanchadan bular? Bıştı aytallar. Narxeko bıştı baytallar, 5'ten veriyor. 105 mingdan. Qancha eli chiqadi? 2 eli çak. 2 eli chiqadi 105 mingdan turganlar. No, ko'kbek qancha aka, ko'kbek? 130 ming. Baylanganda aka? Baylanganda. Etinglar mı ko'ring? 2 eli chiqadi. Aşağıda. 2 eliden aşağı ekan turganlar. Boluşu qancha boluşu? Kim var hem? 120 ming. Boluşu 130. Yaşı qancha yaşı? Yaşı 4 tuğan. 130'ga berem deydi mына ушул. Çoğun 2 eli tamay chiqadi ekan. Bular kech bo'lsa Qizir ekan tuğanlar, Qizir. Soğum bu soğum. Qizir. No, qunan taylar qancha ekan? 65. Erkek taylar 65. No, qulundubi qancha qulundubi? 110. Tay qancha ekan tay? Jasqa tayda bu, hozir javog'i qancha ekan? 45. 45 ming. To'yga jetlab barzolotganda. Javog'i qancha javog'i aka? 30 ming. Bular javog'i jasqa taymi? O Jasqatay. Jasqa tay. Bular ne? Tazag'andı bularmi? Bunun tazag'andı urg'achisi. Jasqa quna chiqma. Baytal. Bunaki qaranglar, tazag'anlar o'zi sразу ko'rinadi. Quloqlari, tuyoqlari, baqaylar uzun ekan, a? Qancha ushul tazag'an? Bazı 65 ming urg'achisi. 65 ming tazag'an. O yoqda kichik qo'zilarning ba'zidan yetmay qoldi. 45 ming. Erkek 45 ming, urg'achi 65. Urg'achi tazag'an. Qaysi жылqының tuxumlari? Tak Ya. degan Moskvada chavushga chiqib yurganda. Moskvada chavushga chiqib turgan tak degan. 65. Tazag'andı жылqының liniyalaridan ekan. Nomerini aytib qo'ymaysizmi? 11 502 502 73
73 37 72. Qayerdiki? Ko'goy. Balалары деле тугандар аябай эле жөндүү эле айтып атат. Канча көрөсүң о ургачысын? Ургачысын 63 көрөм. 63, bunun 43. Mına tuğanlar, bollar bağlarına çen tart verdik. Uylardı görüyor anda. Assalamu alaikum. Sağım kança bayka? 80 he? Sütü jakşı? 15 litre sütü var. Kaçıncı tut? 6. tut he? Ne canı tuğan eken? Bollar kança? Ya. 75 milyon muz olsun yani. Sizdeki kança tokolu ya? Köp. Torpoğu mu? Torpoğu men 65 lira. Kança sütü var? 9-10 litre. No soğun bu bayga? Ya soğun bu? Eti jakşı eken ha? Kança bağısı? 94 mi? Et tüken. Kançanı tuğan bu ya? 6 tuğan. Kançaga sıra atat bayga? Ya. Soda jiro atat eken. Keteyin dep turup da yazırsa. Boğuşu 88 geldi. 87 jarımga çeyin geldi mına tuğanlar. Soda jiro atat 87 jarımga. Berbeli boğuş 88 deydi. Kança kilo et berет bol jol? Bulardan sırası bular bilen netçiler. Jana bankaga Semiz kumayınlardan da tartlar. Ketdi mi bayka? Satı oldular mı? Kança oldu şu? Bunlar eken? Torpoğu men 35 bin. Arzan go. Bu çarttağızı. Ya. Bunu 40 bin aldım deyip. Bu soğun bu ken ya. Kaça ken? 100 bin. Soğunlar görürken. No. Çoğun semisini kaça ken ya bayka? Bu bazı aytmamız. Kimki ken ya baykeler? Sizlerdi gibi? Neyse çok. Kaça ken bayke bu soğumlar mı? Satılıp ketken mi? Bunlardan okşur. Satı olslar mı bayke? Çok. Satla mı? Bilmem üst katta. Ha, üst katta. Assalamu alaikum. Bular kança ken? Semis mi? Soyunga jaraybi? Jaray, semis gel. Ha, kunajınlar. Çakan kunajınlar eken. Kança bayke şular bağlar? Bazı kaç eken? 60 milyon. Yeğlerini tartıp var. Bularçı? Bulçu? Jaş kunajınlar 60 milyon eken. Semisler soyunga. Mo kança bayke? Assalamu alaikum. Ata bukalardan da tartaymış. Bu buka kança bayka? 48 bin. No erkek torpaklar kança ken bayka? Sizdikiçi? 40 binden. Yaşı kança? Ya. 5 ay. Kazı bayka götürüyorum. Ne kaç olsun? Can ayıttı bana. Kança bayka muzo torpok? 35 bin. Yaşı kança? 9 ay. Bu muzolar kança bayka torpoktor bukalar, bukaçanlar? Ya. 38 binden. 5-6 aylıklar ken ha? Buka kança bayka buka? Buka 50 bin. Oğlum sana ver bak ya kardeş.
Ne, torpakta bagası mı? Almadı. Kaçadan bu var? O 40, narx 30, bu olsa 23. 40, 30, 23. Yaxşı. Taza torpaklar ekan. Mına tuğanlar kolman geçince harf berdim. Like'tan basыңыздар. Oyunlarını kommentarga qoldiringizlar.